Dobrodošli, gledate turistički informator Flyer. U okviru regionalne kampanje Svi na odmore, kontinuiranog predstavljanja u Beogradu i na kraju road show akcija, Nacionalna turistička organizacija pomogla je i ponudila muzički paket aranžman glavnom gradu Srbije kao dobro iz Crne Gore. Predstavništvo Nacionalne turističke organizacije brendiralo je prelijepu salu Ruskog doma u Beogradu. Flajeri koji su podijeljeni na početku poklon koncerta Svetlane Rečković razgrabljeni su, a u nastavku večeri poslužili su kao lepeze publici koja je ispunila kultno mjesto u centru grada. Muzički paket aranžman predvodila je Svetlana, a samo za ovu priliku okupljen je reprezentativni sastav crnogorskih muzičara, gitare Darko Nikčević, Srđan Bulatović, perkusije Gligor Đuričković, klavir Miše Todorović, vokali Lazar Radulović, prateći vokali Svetlaninog hora Grlice, Jelena Pavićević, Katarina Jušković i Tamara Rejčević. Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore koja je pomogla i videla nešto dobro i kvalitetno u našoj muzici i u svim ovim divnim ljudima i ovim divnim devojkama i da jednostavno nas pošalju iz Crne Gore u Srbiju da kažu evo nešto lepo da čujete i odavde od nas jedan veliki pozdrav i da vas pozovem da dođete sve srdačno u Crnu Goru. Kao ptica u letu, ti mi ostataš sve tu i pokušavaš da me osvajaš. Ne želim da živim sad u snovima, želim da mi kažeš da je istina. Da te mene sjetiš, ljubav opija, ostajem bez takve ću biti tvoja. Muzički kompleksan događaj počeo je blokom pjesama sa autorskog albuma Svetlane Rečković i nastavljen je kao muzičko krstarenje Mediteranom od Izraela do Portugala. Da je Crna Gora konglomerat kultura potvrđeno izborom ruskih romansi i pjesmama iz svih balkanskih zemalja. Namjera je bila da se publici naše zemlje predstavi kao mjesto gdje i muzikom možete imati osjećaj da ste kod kuće. Naravno, koncert je završen etno pjesmama iz Crne Gore, među kojima je naročito pozdravljena tradicionalna Povedi Oro Bojano u novom aranžmanu. Pored gostovanja na elektronskim medijima sa nacionalnom pokrivenošću i štampani mediji su odgovorili na ovaj vid predstavljanja Crne Gore u Srbiji. Večernje novosti su se osvrnule na koncert kao na predstavljanje novih nota Mediterana i pošle dotle da je Svetlana pokazala kako se pjeva i kako se pravi veze sa publikom. Projekat su pomogli i Beogradski Kubing, Crnogorski Uniprom, Klub Pećanaca u Beogradu i institucija Ruske ambasade Ruski dom.
Gledali ste Flyer. Ostanite uz Pink M.